Mwaramutse neza abantu badukurikiye, abari Indonesia, mu Bufaransa ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi turabasuhuje. Mu gihe hari abavuga ko gukora uburaya babiterwa n'ingeso, abandi bakavuga ko babiterwa n'ubukene, ubupfubyi ndetse n'ibindi, twafashe ibitabo turarambura, tugeze ku gitabo cya 7 dusangamo ibihugu bigera muri 3 muri Afurika bikorerwamo uburaya. Ibyo bihugu ntabyo nzi, nawe ntabyo uzi, n'uzavuka ntabyo azabazi. Gusa njyewe nicaye uyu munsi ndabimenye. Kuki nabimenye? Kuki nje kubikubwira? Kuki uri azaza akabikubwira? Kuki uzagenda nawe ukabimubwira? Bitewe n'icyo wakuyemo. Nk'uko bigaragara mu bushakashatsi bwagiye bukorwa n'abahanga na ba Bonaventure ndetse n'abandi, twararebye neza dusanga muri Afurika harimo ibihugu bigaragamuramo uburaya. Ibyo bihugu bigera mu bihugu 10, ariko twe twafashemo ibihugu 3 byonyine. Rero musobanukirwe, ese uburaya ni iki? Uri kunyumva ushaka kumbaza icyo kibazo? Yego, reka nyigusubize. Uburaya ni ikintu umuntu ashobora gukora agamije gukuramo inyungu, ariko agurishije bimwe mu bice by'umubiri we. Ibyo bikamugiraho ingaruka z'uyu munsi ndetse n'iz'ejo hazaza. Nta ngaruka nziza zirimo. Tuzi ko habaho positive na negative, ariko hano habamo positive zonyine cyangwa se negative ndetse n'ibindi. Uhise uvuga ngo ndagucanze, uhise utekereza ngo ndagucanze. Reka ibyo tubiveho. Twarebye muri Afurika yose, ndetse ndi no gukora ino nkuru mu gitondo, hari umuntu wambajije ngo se n'u Rwanda rurimo. Nahise mubwira ngo u Rwanda twebwe twararezwe, ntabwo ibyo tujya tubijyamo, ndetse ngo ababijyamo baba banahaze, byanadutera n'iseseme. Twarebye ku rutonde rwa mbere tuhasanga igihugu cya Nigeria. Iki gihugu cya Nigeria, bitewe n'amahame ya Kisilamu arimo, ubundi iki gihugu cyagenderaga ku muco. Nigeria ni igihugu gifite abaturage basaga miliyoni 186. Ibarura ryo muri 2016 riheruka gukorwa rigaragaza ko uburaya bugaragara cyane mu mujyi wa Lagos. Uyu mujyi ubwawo ufite abaturage basaga miliyoni 20. Ariko ubu imibare yaranazamutse bitewe n'ukuntu umuntu bucya akabyara n'undi akabyara, wasanga iyi mibare yaranazamutse banarenga. Nubwo ngo uburaya butemewe, abashinzwe kuburwanya harimo polisi, abasirikare, abanyerono ndetse n'abandi muri uno mujyi, usanga aribo bafatwa n'iki cyaha. Kuki bamwe muri twe bahaye inshingano zo kuturinda aribo bakora ibintu bihabanyije n'amategeko? Ese ibintu bizagenda gute? Abakobwa bo muri Nigeria yewe ngo barambuka bakajya no ku mugabane wa Aziya, uw'i Burayi, ngo gukomerezaho uyu mwuga. Ikinyamakuru Porsa gitangaza ko umukobwa ashobora muri Nigeria ashobora kwinjiza ayasaga mu bihumbi 150 by'amanayira. Wabishyira mu madolari ni 410. Mu cyumweru ngashobora kwinjiza ibihumbi 600 by'amanayira, ngiyo yakoze akazi ke neza. Ibi ngiye abibwiye inshuti ze, abavandimwe be ndetse n'abandi bakobwa bagendana, ngo baba bumva baratajwe n'ayo mahirwe, nabo bakumva bajya muri ako kazi. Kuki abantu bamwe muri twe tugendana b'inshuti zacu aribo baduhindura, bakatugira beza cyangwa se bakatugira abantu babi? Ibyo bikagira ingaruka nziza, urundi ruhande urundi rukagira ingaruka mbi bitewe n'abari bo. Ibyo bituma ngo uburaya bwiyongera muri uno mujyi wa Lagos, ndetse ubu n'imibare yarazamutse. Uburaya bwarakozwe. Iyi ni imibare bafashe yo mu mujyi, ibaze mu cyaro noneho. Ese uri kunkurikira wakora iki kugira wirinde kino kintu? Nabizi n'abari kuvuga ngo n'u Rwanda ngo nibiki. Ibyo ntabwo twe twabivuzeho, kandi u Rwanda nta rurimo. U Rwanda ruriyubashye, rufite ubuyobozi bwiza, abaturage beza, bafite aho bashaka kuva n'aho bashaka kugera. Reka dukomeze. Twakomeje ku mwanya wa 2, twahasanze igihugu cya Kenya. Icyo gihugu cya Kenya nacyo tukigezeho ubwacu cyaduteye ubwoba. Twakomeje turasoma. Kenya ni igihugu kiri muri Afurika y'Iburasirazuba. Kiza ku rutonde rwa 2 mu bihugu bigaragaramo uburaya neza. Kugira ngo uze ku rutonde, kugira umuntu aze ku rutonde rwa 2, bundi no mu ishuri byerekana ko ushobora kuba watsinze.
cyangwa se n'andi marushanwa, ariko hano kiza ku rutonde rwa kabiri mu bihugu bigaragaramo uburaya. Ikinyamakuru Tuko gitangaza ko umukobwa wo muri Kenya ashobora gusambana n'abagabo 5 mu ijoro rimwe. 60 muri bo kwijana nibo batibuka no gukoresha agakingirizo. Hari n'igihe batanagakoresha, hari n'igihe bagakoresha. Ushobora kwibaza ngo agakingirizo ni iki? Ni akantu ushobora kwifashisha ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ukirinda indwara za sida, mburugu ndetse n'ibindi kugira bitinjira mu mubiri wawe. Kaba kameze nk'agashashi ukambara ku bugabo bwawe cyangwa akakambara ku bugore bwe. Reka dukomeze. Gukora uyu mwuga w'uburaya ngo ntabwo byemewe muri Kenya, ariko abantu barabikora. Umuryango wa UNICEF utangaza ko mu mujyi wa Mombasa abana bari mu myaka hagati ya 12 na 18 ngo bishora mu mwuga w'uburaya. Ese niba urubyiruko ari rwo rukora bino bintu, ese murabona isi yacu iri kugana he? Ngiye numvaga ari n'abasaza cyangwa se abakecuru, ariko ndarebye neza mbona n'urubyiruko. Ikinyamakuru kigumya gitangaza ko abasaga 2,000 cyangwa se abasaga 200 mu mbabarire bakora ubu buraya, muri bo 5,000 ni abagabo n'abasore. Ngaho nyumve imbaraga z'igihugu. Imana ishimwe kuko atari mu Rwanda, dore ni muri Kenya. Ari mu Rwanda ibi bintu ukabikora ugafatwa ubizi neza ko wabikoze, ntabwo mbizi byakurikira. Reka dukomeze. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cya Afurika y'Epfo. Iki gihugu kiri muri Afurika y'Amajyepfo, ni kinini kandi cyakatajwe mu iterambere kuri uyu mugabane wa Afurika. Kiza ku mwanya wa 3 mu bihugu bigaragaramo uburaya bwinshi. Birababaje ndetse biteye n'agahinda. Ikinyamakuru Sahapo gitangaza ko gukora uburaya atari amahitamo ya bamwe, ahubwo biterwa n'ubukene. Bo bari imfubyi ndetse n'abandi. Ababarirwa hagati y'121 n'167 bakora uburaya kubera abanyamahanga bagendera kino gihugu, ndetse ngo iki gihugu ngo gikora no ku nyanja. Muri iki gihugu kwasanzemo abantu bose bakora uburaya, abenshi barwaye sida, abandi barwaye mburugu, imitezi ndetse n'ibindi. Ese abandi ibindi bihugu bisigaye byo muri Afurika murumva hakorwa iki kugira ngo namwe mutazaza kuri uru rutonde? Ese urumva wifuza kuruzamo? Ese abayobozi bari kutwumva, abari mu ntara, ab'umujyi wa Kigali ndetse n'andi muri Afurika, murumva twakora iki? Ese urubyiruko muri rusange murumva twakora iki kugira turwanye bino bintu? Nimba wumva ntacyo wakora, bisa nkaho uri gutekereza nabi. Ese ntabwo twabihindura? Niba ushaka kumva ikindi kiganiro gikurikira, banza ukande ku gasaraba, ukore comment, subscribe.